Garingana wa Garinga. I listen to it on the internet. Being Tsonga in SA. Listen live, online. Loko u ri na muti wun'we a hi nge ni ku muti wun'we na nsati wun'we na vana va wena mi tshama ndhawu yin'we swi nga endleka va ku xibalo i mali muni mi kuma leswaku loko ku ri ku na vasati vambirhi mi kuma leswaku un'wana u tshama la un'wana u tshama laya so ni fanele ni hakela la ni hakela na le property tax. On the other hand ku ri na ya xibalo ku ri na ya baskiri ku ri na ya mbyana a va ri ku hi hluveni kahle no na timbyana a ti theleriwa a ku ri Mbyana. a ku ri 26 ya mbyana a ku ri 26 26 a ku ri value ya mali ya kona. yeah 26 is 25 cents more or less so loko va ku 26 a ku ri 2 shillings and 6 and 6 pence yeah because remember nkarhi wolowo a ku nga tirhisiwi tirandi Of course, yeah. a ku tirhisiwa tipondo that's why kuma ku na sweswi loko hi hlaya mali i vulavula na vanhu vakulukumba Va ri pondo, aka vona ya ha ringana na sweswiya swa va 1960 a ku ri 2:1 so 1 pound was 2 rand 2 rand. so that's why kuma ku ri no loko va ku pondo va vula 2 rand loko va ku ri no madzana mambirhi is 400 rand so a ku ri sweswo so mthelo walowo a wu fambisa sweswo se mthelo lowu how u va vavisi ku fika kwihi vatsonga mako loko swi fanele ku hakela na timbyana ku nga ri vatsonga ntsena remember before separate development yeah hinkwako laha vanhu a va tshama kona a ku ri na commissioner wa vanhu va ntima so ta kuma ku ri a ku ri na commissioner a ri ka xivasa a khome tindhawu letiya ta ku hala ka hina ka bungeni na kwinikwini ku ri na commissioner a ri hala Skhusese a khome tindhawu ku halani ka va mujaji na va yini ku va na commissioner kun'wanyana so that commissioner is what was called a native commissioner U rhume vanhu lava. u yimele mfumo wa le xikarhi Okay. u yimele mfumo wa le xikarhi so xibalo a xi hosini xibalo xi ya ka mfumo lexi yaka ka mfumo hi sweswiya swa ku no loko ku fane ku ri kun'wana ku pumbaniwe vuloyi va ku fane ku humiwa ngoma mi fane mi ya hosini mi ya humesa mali yo karhi leswaku hosi yi ta kota ku ri no yi mi nyika ndleve i munhu loyi a fambaka na n'wina a ya yingisela leswaku loko va vuya a ni hi pumbane vuloyi hi ri vambirhi hi nga fambi hi ya hlahluva hi tlhe hi vuya loko to ba mina kumbe ba wena hi ta dlayana kwala ndleleni so hosi yi fane hi humesa munhu hi yena loko hi vuya a nga ta fika hlamusela leswaku no hi fambile hi fambise leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi So how did this all affect family ya ka Shilo? That whole movement, how did it lead to a point in 1978 after Mede Xikolo, and how did it lead to all that? well yi affecta hi ndlela ya ku ri if u teka hala ka hina van'wani hi ye a Holofana van'wani va ya a vo Rotterdam van'wani va ya hala ka N'wamankena van'wani va le Phalaborwa van'wani va le Dzaneni va Nkowankowa so which means even na le ka Mahlati kumbe ka Ngilazi it's not like i vanhu va ka Xilowa ntsena lava va nga laha i vanhu va ka Xilowa na van'wani va lava va famba na vona so as a result maybe mixed yes va kona va ka Xilowa lava nga tala koho va ri van'we va le ka Mahlati va le ka Ngilazi va le vo Mbawula va le Holofane and then some va ri le na le so it also means ku ri no you don't have now
one group in one place. You've got people in different areas. But even if akungabangina that movement, we've got to remember kure katekaniwa kutekiwa. So bakona vanhu va ka hina va nga famba va ya vo KZN va nga fambangi hi mhaka ya ku se ka sukiwa, but ku ri mhaka ya ku mi kuma ku ri no famba u lava ntirho kwalayani va kuma ntirho vo golela ka railway va va tshama kona va lava muti va nga ha vuyi haleni. Kasi va kona lava nga hala Tzaneen na Phalaborwa kusuke papankulu ri Gigisi va tshama hala ka N'wametu. Loko va tshame halayani se mi kuma ku again loko sukiwa le van'wani va ya Runnymede, van'wani va ya Mavele, and then van'wani mi kuma leswaku va kuma mintirho vo Phalaborwa vo Tzaneen nkowankowa swi va tani. Is all of this documented from family ya ka Shilo, like documented as in written down in any form? Yes. Is it public hingai access yena van'wani? Well, not in that sense. Let me put it this way. Yeah. Most of it is written, and some of it is on my Facebook page. Ya Mngumbi Goshan. Okay. Not ya Mbazi Mashilo. Ya Mbazi Mashilo ntsala in the main Xinghezi. Okay. Kasi ya Mngumbi Goshan ntsala ntsena hi Xitsonga. So even friends there would be primarily people who speak Xitsonga or can write, read and write in that sense. So those will be documented. What is better documented? Ikuri kokwani Mahlati abarna vasati bangani, vabana bana bangani, vana babona, and so forth and so forth. The lineage is Similarly, Ngwash Pisani, similarly kokwani Goshan. Leswaku abarna vasati va 6, and then nabana babona, everybody. So most of those, except here and there, are all accounted for. okay. So those we can be able to put them together. Yeah. Swin'wana swa leswi endlaka leswaku kuma ku wena loko u vulavula hi buku kuma leswaku i nga ku ko va vutswedyane bya kumbe ku yima ka ndlopfu swi teka nkarhi, because it's not just, I'm not writing my history. I'm writing what you call memoirs, which means is just a memory. Yeah. Because remember, history must be researched. Of course. That's true. Whereas memoir, it's some of what I remember about my life, my relatives, my lineage, and all of those. Yeah. Swin'wana swo tala ni ku ri wotwa, but some of it you can validate. Of course. So hamatima masirha ya vona lama nga kona a Nkambeni a Kruger. Loko wo ya ka, even if ya ka Google uku Shilowa a Kruger, you would see they will write there ku ri no va ka Shilowa were here 1700 va tshamelani va le kwini mavona. So swa swi tiva leswaku va nghene hi le Grionde ku na masirha kona, va hindza va ya tshama a Ximowini ku na masirha kona, va hindza va ya tshama a Ngumbini ku na masirha kona, va hindza va ya tshama Matsatsamabye ku na masirha kona, and then va rhurha kona va ya tshama Shangoni, and then va hindza va ya tshama le ka Mahlati, va ya tshama aka ka Machukumisi, va ya tshama Mbawula, va ya tshama hala ka va Ngilasi. Is there a, for example, Bakamhlaba? I know Kuru Yuma, what is now known as KZN by the northern part. We moved eventually we came to where we are at Tzaneen. Yes. The route, or rather the Nyimbayale Shlowa. Yes. What is the movement there? Okay. Loko asungula loyi u vulavule ku ri Mlodzi, Yes. Khalanga. Nyimba
ya vakalanga loko va suka from Central Africa. Okay. Bo 1200 coming down with everybody. I listen to it on the internet. Being Tsonga in SA. Listen live, online.